This is 3rd December 2021 press meet ni bas kang tei luporo ni bas kang wasang tini ma family karoni kemati hai tini kaisa 28 November JDO Komlang conference hall JTPF decision ba declaration khajak mani abono tini press tri saklai bani bagai sang tini oro press meet hai 28 November TPF Central Committee General Body by decision nazaka ti declare khaijaka TPF socio-political organization to mani 7 years romoi TPF socio-political organization hisabegi soba khaitongo sini hati dofani self security guarantee ni bagai justice ni bagai tini 7 years running ba 7 years complete mani pore 8 years tabo running ani thangi tongo TPF o hati dofani legal justice khaimani loge loge sung nukha present Tiprani political scenario sung nukha je Tiprahawo politically challenge kaini bagai Tiprahani Tiprasani mungsa agenda te issue authentic sung nuklia obobai kabang ma borok tabo sini borok ro political life bo thangai sini political aspiration abo sung nukui tongkha tur khaigoi Tiprasani dofani धावनो मनी अपने बगै ने TPF तिनी कबांग मा स्टडी खाइका ओ त्रिपुरा नि पॉलिटिकल रिजर्व पार्टी नि पॉलिटिकल नेशनल पार्टी नि पॉलिटिकल त्रिपुरा ति सेंटर नि पॉलिटिकल स्टडी खाइगै TPF कैसा जगह डिसीजन लागै अपडेट खाइजाखा 28 नवंबर 2021 JDO कॉन्फ्रेंस हॉल कोमलंगो ताहि डिक्लेयर खाइजाखा खांखै TPF socio-political organization to money full political platform of TPF no tabo saklai jaka TPF full political platform 28 November ni simi general body by central committee ni general body by decision na jaka te declare khai jaka abno no tini job to lukoro ni buskango saklai bani thang eka tani bagai niro proshno khai manu tomani bagai TPF tini political platform of TPF no Tripura peoples from no tani political platform of trangkha आज आगावो स्राय क्लाइगै जों साना क्लाइगो ओ त्रिपुरा हावो जेसक जरातै जों तिनि जरातै पॉलिटिकल जे अरो एक्सरसाइज गै दंमानि हाति दफानि बागै बखरक्ति सागै सय कक्र साराकनाय पॉलिटिकल इशू करिखा आबनि बागैनो 70 इयार्स रमैबो सिनि त्रिपुरा हानि सय जे अरनि प्रॉब्लेम जे त्रिपुरा हानि मेजर प्रॉब्लेम त्रिपुरा सानि मेजर प्रॉब्लेम न पॉलिटिकल इशू तो बनाय करिखा एजेंडा इशू फाइना नांगनाय ओ त्रिपुरानि मेन प्रॉब्लेम इलीगल इंट्रूडर्स ने समस्या समाधान खायासा त्रिपुरा एनआरसी लागू खायासा त्रिपुरा 2023 फाइतंगो बसकां असेंबली इलेक्शन ओ इलेक्शन इसका त्रिपुरा राष्ट्रपति शासन जारी खाइगै इलीगल इंट्रूडर्स रोनो वोटर लिस्ट ने आउट मा खाइने एनआरसी चालू खाइगै बडी परेसि न 23 नि इलेक्शन खाइदि ओ कोन के सानै करि आबनि बागैने त्रिपुरानि मेन एजेंडा मेन इशू मेन प्रॉब्लम आबनो पॉलिटिकल केबो वॉइस रेस खाइने गरैखा संसार गनांगै दाबो कन्फ्यूज त्रिपुरानि हिस्ट्री न बै पालमाय आंनि थांखा त्रिपुरानि हिस्ट्री ताम तंमानि दिनै तांगै ब जागाव सयखा बसं गोबांमा बरफ आबनो तैयै ताबो चर्चा खाइने ताबो बासेखा इतिहास जों बिकृति खाइने रया इतिहास सुरक्षा रवैनो इतिहास तेबो बुसकांगो क्रा खाइत्रांनानि बागैनो अहानोसों कम्प्रोमाइज खाया सरेंडर खाया पॉलिटिकल अंथों सोशल अंथों लीगल अंथों बेबाक दिगि तै साइलेंस खाइनानि बागैनो TPF पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म 2021 नि 28 नवंबर JDO कॉन्फ्रेंस हॉल डिक्लेयर खाइजाखा डिसीजन नाजाखा आबनो तिनि प्रेस दिबिसि ति जतनो साख्लाइ तेबोनि लगे लगे वो जों ता बुसकां 6 तारिख दिल्ली मुभमेंट थांगै दंगो दिल्ली मुभमेंट अलरेडी मियानि सिमी स्टार्ट खाइखा तिनि बाक्सा थांनाय फ्लाइट बाय 5 तारिख थांनाय 6 तारिख दिल्ली मुभमेंट खाइथो एनआरसी दाइति त्रिपुरा लागू खाइनानि बाग कन्टिन्युअस जारी एनआरसी आन्दोलन नि बागै ते त्रिपुरा रेप केस मर्डर केस फेक इंसिडेंट एक्सीडेंट्स नामो जे बाइक एक्सीडेंट हाई एक्सीडेंट खाइथोनि आबरनि केबो खरांथि सनै करि सग्रय रहर काउंसिल पार्लियामेंट असेंबली को केब कक्ति सनै करि सग्रय रहो असेंबली को पार्लियामेंट त्रिपुरानि इलीगल इंट्रूडर्स ते केब खरांथि सराया अब हाइकलागै त्रिपुरा सारक जे बिस्मा बाई तमनि आप बिस्मा नते बिस क्राक लाइनै TPF फाइटर
TPF leadership ni samungo dofano lead khainai dofani sobago buskango political social legal bebaktai samu khainai ni bagini tinini saklai nerole te bisungdalai to kesun ibu sini Tiprahani soi je already problem je Tiprahani major problem Tiprasani major problem no political issue to bunai krikha abo hani bagina Tiprasani issue ba Tiprasani problem tini jratui solution umani bu krikha jotono surrender khaika jotono compromise khaika political surrender Tiprasani issue kaisa phana existent te nijani survival te history by je gadalai je sing tisai gi tlangan tongani abno sing tisamani nuclear abni bagina TPF political platform masna kha TPF legally politically and socially bebak sadigi silence khaine ni bagina TPF political field bu ma phaika TPF agi legal silence mi khaine thame edis election sing vote of participant khaika kintu TPF ningai khaya independent ningai TPF ni borok khaika kintu TPF na sing political party huni declare khaya ko tabake TPF na buskangni any election of TPF ni bumungbai ni participant khaijak nai abani bagina sing tini politically silence khanya ni nangmani o Tripura hawo NRC no tigi kuno political issue ke beto banai krikha Bangladeshi or problem hoy tomani bono tei ke political issue khato banai krikha sing no kha political issue agenda kaisa ngai thangkha je Tiprasani political issue kha compromising te surrendering Tipraland te greater Tipraland arshthang paisi raja proja jotono surrender khaika piaba tabu soinik dongko fighter dongko leader dongko fighter and leader TPF surrender khayako abni bagine political issue go illegally migrants ne je issue agenda abno to supreme court chung challenge khaitung sini main problem Bangladesh si enge sini main problem Bangladesh no to gi o Tripura go political agenda tomong sing political voice raise theme ke political agenda to bai ka aboni political sabu sam khaine singno kha kabang ma borok sing rakha kha subakha kintu main je problem Tiprasani problem tamo illegal intruders payor ni occupy khepe mani hati sini political power kintu abno tigi ke silence khaini krikha okay je borok tini ba surrender khaye ko tini ba compromising khaye ko je borok ni bukhaw ta aspiration to ko Tripura hasini hanaching surrender khaye ya kaya hunai borok thangnai borok ni bagi political field borok abni bagi ni tabok o hano tei odofano surrender khaya tongko kisas borok tongko hati jo phani bagi soba khani kabang borok ya jeng kabang ma history gono one history gono nugu hati jo phani bagi soba khani kisa borok no khai piaba kisa borok ni commitment by honesty by determined by samung khaijag abo bai ni apply ungu abni bagi sing legal side social side political side eki agenda issue gel phana ko jinda tongsa o hai hasin kolsani bagai surrender kaya support kaya te abni khorang gathang tong borok kabang bai thaising nang saka borok kabang mathangka borok kabang bai soba apply inya soba apply nge gebui te gathar te commitment bai borok to tini sengor 1500 nuka 15000 pathang borok bolai ma bai borok bola mai bai do phayo kya salsa dino CPM nge ho astabal marcha kya TUCS prasang ho astabal marcha kya ain pidi khani pro ho astabal marcha kya kintu tini joroti do fasrok sa dengkha borok ho ke phuno phano o 15 lakh ne 12 lakh ne andara tongai nyamle nang ongkha okai asak sinamle diliwa sang 12 lakh joto thangkhata ti prasa 12 lakh ne nyamle thangmai bu borok thangmani phaimani borok gobang pisani betaria hano te do phano mathangani khangke boni issue boni system boni planning abosi bo samnang TPM ni thani strategy planning tung TPM thani agenda tung TPM thani issue tung TPM thani commitment tung TPM ni thani go bebak tung abni bagai on the record Tripura mo thani chairman ko ba ko do kisu sai tung je bo ang commitment ru tamni commitment to ha thani bagai ang commitment ru kebo bai compromise khaya tamno compromise ke ha se compromise khai bi kate tamno compromise khai tung sabno san o hastami an prosun an jawab rodi no media ko soradi ni media basandi sabno san o ha ni malik sab sabno san nai sing o ha ni bagai o ha ni malik sab bomno san borni phai sabno san ka borni sam kha inga o ha no sin asakti rodi saka asakti abo compromise ni ha basakti आगे वो मोनार्सी तो राष्ट्र तंत्र बांग्लादेश या कहीं भी था
Oh hanu salu kali hiya kele kata democracy ko beseng ya kapne ti wisa democracy country tong be zan state powerful khai to state powerful khai na bagi challenge khai di soba khai di rata Tipraland no sam san nang sana si mana nai ni asolo san di tam no khai samba ni demand se compromising te wisa compromising khai ko tam na to khai sabo abo sere no na ko saba hai sinde any question understanding lai tongkha o hano sini hago sedi nang tini painai khana painai aboni mithani go nang kebri basa ko kintu ani no ani honani nini odikar nini basa to hangrana bana nang saus kring khake honai tongkho hana rogra deba challenge khani tongkho ble nang asom saklai ang tip mali ahni tam ya kar khaba manai tongbu sini tipra hani soi je already problem जे Tiprahani major problem Tiprasani major problem no political issue to bunai krikha abo hani bagina Tiprasani issue ba Tiprasani problem tini jratu solution umani bu krikha joto no surrender kraikha joto no compromise kraikha political surrender Tiprasani issue kaisa phana existent te nijani survival te history by je gadalai je sung tisai di telangan tongani abno seng tisamani nuclear abni bagine TPF political platform masnaka TPF legally politically and socially bebak sadigi silence khane ni bagine TPF political field bu ma phaika TPF agi legal silence mi khai thame edi selection seng vote of participant khaika kintu TPF ningai khaya independent ningai TPF ni borok khaika kintu TPF na seng political party huni declare khaya ko tabake TPF na bus kang ni any election of TPF ni bumung bai ni participant khaijak nai abani bagine seng tini politically silence khanya ni nangmani o Tripura hawo NRC no tigi kuno political issue ke beto banai krikha Bangladeshi or problem ngai tongani bono tei ke political issue khato banai krikha seng no kha political issue agenda kaisa ngai thangkha je Tiprasani political issue kha compromising te surrendering Tipraland te greater Tipraland arshthang paisi raja proja joto surrender khaika piawa tawa bu soinik dongko fighter dongko leader dongko fighter and leader TPF surrender khaya ko amne bagine political issue go illegally migrants ne je issue agenda ablo to supreme court chung challenge khaitung sini main problem Bangladesh si enge sini main problem Bangladesh no tigi o Tripura go political agenda tomong sung political voice raise thame ke political agenda to bai ka aboni political sabu sam khaine sung no kha kabang ma borok sung rakha kha subakha kintu main je problem Tiprasani problem tamo illegal intruders payor ni occupied ke femeni hati sini political power kintu abro tigi ke silence khani krikha okay je borok tini ba surrender khaya ko tini ba compromising khaya ko je borok ni bukhaw ta aspiration to ko Tripura hasini hanasin surrender khaya ya kaya hunai borok thangnai borok ni bagi political field borok abni bagi tabok o hano te odo phano surrender khaya tongkho kisas borok tongkho hat ei to phani bagi soba khani kabang borok ya jeng kabang ma history gono one history gono no hat ei to phani bagi soba khani kisa borok no khai pia ba kisa borok ni commitment by honesty by determined by samung khai jag abo bai ni apply ungu abni bagi seng legal side social side political side eki agenda is salai movement sengkra TPF 2014 ni simi tini jorati TPF ni issue main issue NRC implement khai didakti বিদেশি ni সমস্যা no সমাধান khai di o Tripura hawo NRC labu khai di ni supreme court sini case to PA ni case to CA ni case to tei body loge wo salbaro sing rape case murder case gang rape fake accident abo continue witung abar noe justice abar no full stop khajani bagai national human rights commission bisang malai ne already thangnai 7 tarik october sing delhi movement khai feka waisa apro basang rashtrapati no abno hastake khajani bagai saga te abni mutabik ne rajyapal no sing memorandum submit khai feka daiti abro no beba stop khai ang khang khai or ni go daiti tam khai home minister ba home department surrender khai rashtrapati shasan jari rajak abno basang sakang sai pai tabok same issue piaba je salbrung je ngi tongani abo include nai rape case murder case gang rape ni je or ni go continuous je ngi tongani abni justice abni soi punishment rajak ron bangi bes dilli go kharak disan
Horobusat adon thangi tong tabu dili waktu sobana te. TPF only leaders and selective thang. TPF borok bolainya bagai thangnya. TPF leaders selective thang. Abni bagai tini zoratui 70-80 sawika kana sawini ko soni sawini ko. Nor ke aro pun apa hai gathering khajang naam ti hai. Protest gathering, protest rally. Boro jaga khajang. Jantar mantar Parliament Street. हाँ जगह नहीं जे schedule रो है क्या बात जतो schedule 12 needs to be 5 p.m. 11 needs to be संकुथुम नहीं 5 p.m. जोरा साल बचे नहीं ना सालसा आगे बुआग्रा कांग्रेस कंप्रो हॉक तो करी हाँ बुआग्रा आगे कांग्रेस कंप्रो हॉक तो करी तामने बागे Tini bubagra jodi councilor jodi ne government fire khang ke o tini bon loge tongnai ro khorok su tongnai abo jora sanai sini do pha lama koroi tongmani jora wo omdi hairo ungkha phiabo lama koromani no sung suja rama matlang pinai abani bagi TPF dongkho niro joto surrender raja praja joto surrender dek sakable raja surrender di praja surrender joto ri pia TPF fighter dongkho fighter and leader democracy harasal Ake Maharashtra ni tujuh mabai je Greater Tipraland di timan di coli tongmani abo kaisa clear unya theme dah kelai tongka. Apa ni orang sisung di Angling Greater Tipraland tahu surat itu sih katam le Greater Tipraland no besar di Greater Tipraland no kuno kaisa asal tu henai bersama ni kaisa geographical map kuno panas sung lupa ko sai banyak ko apa ni orang media orang sisung ni sung padu no please clear kiri. Thank you madam. Mana itu kau kainai nyo regret dijora. Amne bagai sini do haro lama koru itu kan. O lama koromani yakni ongkari paitung takti hati do hano soi bekai bai hamza ke kubui sobani bagai korang tisari. Surrender kokro tak kaidi. Surrender kaima loing kal pun sakable. Age Bangladesh to amat tahu Bangla hawa tolok paika. After once so yagi kibi ke pika. Tini sini arnyo kabang mati Tiprahan tungai do. Tini bukan untuk khatu fokan nangzak Tiprahan map dia. Apa bukan suli iya ke pika. Tabu iya karena naik pika. Ya kamang biang tengah. Tangi ya karena monster. Abni bagai yang sagabur no lama koru kene. Lama koru lai tong kahai Miss guide sabu kaya sia. Lama koru tong kadofa. Piaba tipiab lama koru naruya. Absiko.